Interest kat live ingin. Right? Gelantin kat. Local nation kat ngan we kom kaksekin kat. Podcast ko say. Painko Shauloman Egadin we kom bay kaksekin kat ke pelching wana tik interest ka lakalam ne. Kada to ako lang to kana game. Maliti nam senya. Wana ka lakalam ne kaya ka trampram kun Fwackyuck longol chiye. Ingala to kana ke Fwackyuck longol lu. Fortune again makers. Sahk In Moul, the tree of life. Pangan matching ada to trampram kun. Na wana ben ke wa kada to kana ke shape roya. Tikun proy singan tik interest ka to Pine mit large relation from like we've been me historical we literary context na kaya sapta long lu akkeyala na may ligiya kaya na nga fatagon nam tak kaya force na kaya megos to ko yang let go action feel with that being said kadinali we mat na kaya ko sa kaya belching chiba na rela kakchak yok large na kaya phone si magad me blocking phone taga na ke belching omni sapta shafla je bang nakatli na tree of life shenge ko Sahk In Moul so kung taga benay ke tawagan pacl na yok shiba ka din kisyen siya kunay fo ke Adam and Eve me siakos Katelulang na shilos tayo mo, evinilos kang kesyak sa kuma tree of knowledge of good and evil siya talemi siya. Na wala katilak kalamya. Kadito, Satan iltagay in the form of serpent, sumnaral Eve, Adam, kang la fruit sa kum, me fukunchak si mga katil ak wala na mo, lain siya na bed siya na kang fukunchak sa kum of tree of knowledge of good and evil, kung dahil siya. Nalan siya. They were spiritually dead. Therefore, dahil din na, sum na get tree of life. Tree of life, so kung masyang pramigay, get siya na sisken. Dana, kadali na patient, mercy, bakit yung kwan gat parela. Mafana dahil kang la, fukunchak so kung nagandang na get sinful nature siya nga. For eternity. Pangan ko, taga sige, siyak so kung nakatagan liye e-stream dahil nagka Genesis tagan nagka Revelation na katil na relata inkanek soko ilme il akfuto to ya mo lan may ta kadin tem ta ke nature chinga din tagan nagka mo sa siya na mo sa siya pa me pataga sampram pinya ke son sapta to fostolo na gin megor pa na mit pala ke Old Testament akkalim masaya siya to ko pataga le kalim na siya Jesus Christ mo kayo na pa inkanek na kaya moul sa siya. Nangakong kadash ka moul sa siya in a sinful nature. In a me Satan ilshat na ruli fella siya. Takat-katang na tayo fella siya. May Jesus na kami siya moulyak ka makuluk klasel. Moulyak ka lang aktolo. Also, marsing ka siya. Katang na makuluk na kayo. Esta makuluklan mat na kayo may foryang aulia wala fung na kanta sound of fullness lang glory siya ngayon na kemo siya na bang masih magade ara taga na ke metalong lang ko kat kalan sa pikat infacl metan taga na kemo siya mo sa siya taga mo likat a tree of life siya pa taga kadin manakla tron lan god we tron lan lam so kung we Fos na total me ko sa kadeta kay na sumlal na kema shim lagen. Na the interest kal pa daga ligiya pa na context, we pa na literary context mar from ganyan. At kung aktaya lakke fos na me let ka shiba akonyel. E bangan fin shaklas na ke makadin taga na ke proy singa din kalam kella. Mo ulla singa na taga na halle kalam na ke Lai sinem siya may dagat kadin som di siya na phone na key features ke me
Eşgal saptanga litkos. Sheki feature maka chambrang pa kofsing. Living water singa at liye nage son saptay kos fos. Tongo litkos nage tongo liya na. Living water singa el signify el shadow image mafon la siya pa kat the Holy Spirit singa. Kat the Holy Spirit. Makay na pa usi living me moul sa siya singa. Keshben lalal fungi. At lalal fungi. Ngan nan kat ilyak na ingat. Akmolyak regenerate ka civil by susla kaya man nganash misha ke kardan the viden kan inherit sinful nature sing. So therefore man nakawa may susla na kafela sing na sibe issues la make man nganash nakawa misha. Our spirit is dead. Mga sinful nature sing. A tree of life sing eda kadana umadiya na kaya mola sam sing eda na ngako marke kat issues la molya ke ngan God. May moul sing bataga ke cash lan God. Genesis na Revelation. Cash lan God. Pai na kadin kang len na kayo. Nga nasin akmoyak, inaksachiyak pel na kayo. Mantika yung taga ke masyaya. O inspired word of God. Magano. Yoto mo dito li for singalon kos. Pang may taga usye moul sing niya. Na fingat timatake, nam ni kat kui na fel. Mol lan fel. Siya son saptalyo for singan mi got nga singan ko kan di lang si fel. Malan fel. At kapasang na kay malan ka tingin. Pang mol sa siya gatash kene. Pai daga usi na ge tree of life shima liyak penake sapta angalit ko shima ga sham kinne. Sapta ngalit ko ke akkeyala. Me sham ikarsko pe kada taga kate yaw ipsingan taga din kalam gela. Sapta long lu that's eternal state. Mashi akkeyala lile ke sapta ngalit ko ke puklalangan millennium kingdom isam sequencing. Kat matayngin asano church inutakyak rapture. Tigun rapture 7 years of tribulation. 7 years of tribulation, Jesus lefahlo ko. We church fwackyuck. La katang na nafon na mutunfacl na establish 1,000 year millennium kingdom. Na me aksasya yakay na inge fela sasya inge fela sasya we choose him sasya. Pakat focus ke saptalongol chilongol lu. Maisigal mashamram ngene patatyang ike millennium kingdom. Actually di sata ma mixia mangan. Alright, kadi ina nale loing panagapsing. Sequence of events, end time events ngayon nagadinte mixia ma ito katyan. Na wana kadakkan migal ni gar sumna. ICIL sumna liye ke new heaven new earth. In the New Testament pason el pasmos lata si metlu tolu gospel lalson we Fwackyuck. The beloved one. I got the from the interest ka daw siya background belalingin. But with that said, finchak la siya bang kading kalam gela me tree of life siya nake me living water ka river of living water siya nake mga tram kinfar ke mantenam siya esama valley of dead bones siya shi pao langan ke momong lan kat paitak yang signify la yurun God if in kat flot noral gata mo pang a tree of life sing pang o yan may nagadinash kaya na kat mat mo lalal fungi kat mo kada sum nang gasha pa promise lang masing mo masing el ole la dari elos na rewas lalal fungi fat mi sa fais mo mapat na pa eternal state siya pang saptalong lu sang nage broyan kanina taon na pala me siya molin ngon sing masing pag usi e uskate nage mol mapat sing I think at issues le kada sum nage anji siya wine ineklo yan destination lo yan eternal state of aktak walal Jesus Christ siya kada sampram kinpeke throne siya na eternal damnation siya mga tlikel Fwackyuck ngol siya fosal ko lalay for siya. There's only two destinations. One in infulwen. If you come to East Jesus, lalal fun ke moul siya then panang inkanek so si fan na siya
kat fak mga in lie sila sinem kadin lie natureland prophecy sima esiga del sam kin kadin na me confront sinning na me for laudia and we're doing it in love wana me kalatia sapton ko Fwackyuck kalam me chisi sa kan na kay me som di kilal funya with love with gentleness na masing bang taga me kadin sense of urgency in akkeyala lain follow na ke malan ka ingin malan ka desa malan ka te malan mai da mi se malan mai da ba program fundraise kaino ye lefahlo malan ka ta pa living water shin pangon matal shin belchi ko mata ke ko melong na malan fela e wan pa na shupe when ngon lay cash la wana pitel sumo ka level yan manaka wa for ya ba separate millennium kingdom sing na ke eternal state kingdom sing aksa siya na norekle kanan nila manaka wan ka sa fela in me inuda ka new heaven new earth plus new Jerusalem siti madal crystal shalom room pakam da sano utak ya kadin som in a glorified bodies na even molo mantena kirap na ke mga sumaningin na para kusang online ministry itak yang fishing singa na sila tingin tres kalan me ako lang nakitakalan lang nimit pacl na ipangan from in sang point me proy lost na kayo waki pelching ngayon ada som proy le tako continue kadinak Fwackyuck ke on tako yang nating interest kala tako tako shipa awiye na naklasha usie me context ma na kadin ngatla lie metigat fast na ke fosse na ke nime kosh ke saptalong lu Sahk In Moul, the tree of life. With that, namnas pasal ke yop kumatayan numan kat proy katina na proy katina na pay katina na pay proy matlas na ke wan ako na ke floxing katina na kitten akshak katina in mo kat na ke wan na moul kat proy ke pelching papagat kulong malap ke phone chesom tagana ke pelching kadin sipangat na chum kaksakin gom ay sipa acknowledge gom la gom kat mol sifan na las wangin kat wanakum gom kat si masam from well manaka wan ka sa fel ke ko elan mit manaka wamrela wo Papa Geshbin Shackleton Lush, Nakiakwok Lom. Kat na fon na fon la kuluk. Wana rom tolu longol tolu tasakta kum rala ulela she. Na silos na kayo siya lalal fung inkanek in moul. Fatche mi siya faish mo mapat pa. Nakat matlalal fung niya. Kat 89 stop sinning. When bange ngon lom we got in point kat kadin kankin. Aliye mata ka finchak sineget shan Jesus Christ ke wen na tum si fena moulal in sang isla makuluk lefahlo roba pagat kaksakin kom malalap lakis ben lang si kawulom na sin fahlo kumralan kenek so kom metigi ben amralan ka sa fahlo kom elect kom pretestin matlal fun na gawa na ke wala na siya tagatli na ke kumbay mataf ke tron we lambs ko maslain na ke makuluk meta e wikom namna shalala na shish ke pelching tagadin siya na akwakula na lom lalal fung ilang mukat faithful si managawam akalim meka posem shikya wan nakafait kosh magmakalim meka liftigas ng tolu ako Fwackyuck tar we ikngol kum sang nagyang masila den la ongol ye Fwackyuck tar kadash ke
dispensation of grace shima mystery in a form kung sang na siya Apostle Paul siya lusta ka na siya Gentile. Oh baba kada ko flan di pakatan yoklom kat ko flan kalam gyor malum. But when I'm makalim ni kayo pusap ta singal siya, it's all about faith. It is not about what we see. Amakirat lal fungiko. Kas mol no. Kas lom mol. Tigan som falokalal. Ralela ka din kaksakin kom. Kaya lain chinga kung daga. Si beshi na shish. Wala na lom ke kas mol lom. Si na shish mapay lom. Wana kumara pel na kayo. Swos lom. Pangwo lom. Aru lom. Melang o kas mol lom. Taga din iko'y betala. We're in a spiritual warfare. Shaitan el alish again kia pagatla. Wana son singoul lakalim. At siya dagan modigatla. Pang mission lala. Dagan modigatla ligi makuluk. Misha. Wana kat misha eke kardan of Eden. Eving kat tildiang inkanek so kung ngayon lalalfungi or malom. Baba kung relatari. Eternal damnation si mga makalamiga. Fwackyuck longol siya fasalkos. Bakit ang yok lom. Langkalang lomin wikat. Ak frashin siya sa kadin syukum kepal siya ngayon. Wana ko makia ke kushalan ministry. Ako la. Talim lefahlo. Rakaya. Mana ko maak Fwackyuck kepal siya infacl. Moul mapatpat siya. Kamatlas kusana kayo. Matawag kamatlas kusana kayo. Infulwen kepal siya. Lefahlo na ke mapayalo. Nachelo siya matake. Lalal fungelos matake. Into ya kalensa po. Fwackyuck masing na sin matlas kusana na. Metigi pacl. Agad lebe crit commission siya agad insom do the very end of age pel siya agad proy peke mat na kayo ke fela siya ak fresh siya mat na kawan flot na room ke pel siya papa yung wangan maupe yung si back kayo kat akas makinya kat wana meto on kostol ngol dolu akalim kadin taga shoot to ko shailom metigi mana kayo talle shu kak siya kin kom papa ke pel siya Mana kayo mak Fwackyuck and glorify you. Infacl when na tum siya metlang Lord Jesus Christ. Katru kak siya kong baba. Pro ay metlat na kayo ke palsing. Usi placing slum. Kadinais. Ngat na ke masya asin ka sao ke palsing. Pro ay ginin Jesus siya metlang Lord. Amen. Amen. Kat kilo malap ke prolan mat na kayo kat kulo malap ke aslan mat na kayo kat kulo malap ke comment ma tagal kia kitaringan tigin na taga dakin ko wospe talaw siya unso kung tafala proilan mat na kayo wan kakchikin kat ya wala na mga palakin fashion na kapel siya kat sano flok lalo that's it wangin na ba may na taga fungul ka tingin na malan fela ya wangin la layla ka dingat na Elosia kashap na kayo walash inga sao. Wangan ras, wangan watil, wangan nef like eternal state siya ba from kanya. Let's speak like we own it. When bachi siya sila taga na kaya. Come boldly to the throne of grace siya ba katarang. Boldly to the throne of grace. Lalal fung nakate. Is mo mapatpat. Well, siya nga interest ka naman na sa katatakan yung room. Kung first na mate. Akkeyala. Akkeyala na niga from in me akkeyala context. Interest ka.
Malem jingat ke moulash. Osli pshela dari pshel lemstiliban. Giga salala. Kaksigin gat ke. Stakluk ke. Maan ke screen digange. Ngan welalin pain ko usta kayo mauchak pedari. Shagak pasha. Kajapasha kat kanagalenan. Ngay spesi ngayon kanagalen ko usmit. Fakat kanvash na mit. In weekos nan kaksigin gat lagat. Tagayin pala presence lagi moulash am singi. Fungsi dari gat. Pelosi wasa data ke maulasha, juka digat kain, tagana ki silen sasya. Man pain kum tuwana sium, tamlay mitsyo netluk, ingum sak na arspinen kona, langlas na sium siyawan, kaywa, ay betam dal kinyikan, man pain kum be, glomalap, tamdal Yuli Euro, happy birthday. Glomalap, naulipan bafto to patila na ki, masingi Elias ngal tulungi na imolin lalbung ilala yatolu glomalap ki as pasangan ureklebe namda Luciana nga nakalin kumbe globe ki faklum nge naging afaka digni Julie Euro namda mitsyo netluk namda kinyigan Digin Jam. All right. Kinyigan, eh? Okay. And yung Tinwak. Tinwak strong. Kulo malap ki asmetlas kusay kat kain diak kiltusing iya. Kulo malap. Digin maken steen ita. Kulo malap. Tuwan asyung. Tuwan asyung. Ngamo pange pepuksi makum tako alu kune finan Washington na kaksigin kat ke.
akkey kong bikalan sa bangen. Sudah na fahko ke interaction nge, damdal lisiana, malem. Si met nge pa ito la, nickname na ka pa Tres, malem. Well, samsam kong biya nga bangan na ako. Tingin yule euro, aklen pe, met first si wiyasi, lanay nge, tigin bolin, malem ke, si biya kong sukak ngen. Launching kat kikat likom yak pagel dusing ya naimel bayu klamala pagi Ashlowosan Shukal Ashfinen Washington bange amla Lambert Jackson nganaklen kom klamala pagi Arulom pelnagawat likomak menchi woshi kat sasaken ay peting na si wias nge damdal sya klamala kata metlak tamlilipa na pegat ingan pelnagawat likowosa klamalap tingin bolin pegi kaksilom nge damdal for line from nanay lang belas na yurun siyawan klamalap damdal Kenye Columbus Georgia well klamalap Kenye las Tennessee si bang kaya klamalap ki akademian siya kya ne Lucina ilvakla Kenye kanilas oh wow okay Kenye kanilas Tennessee Adamli pa nga mapangamit ma suporsak pasake pelsing ka din ngan wi combine los kaksikin kat kita kalalosa na kuloke prailo ma kuloke kumsyak la takay nila siya ama kat findi na ki mas Sham kun yak yok ki me kat Philippi ako son course prayer with supplication natin kilila me Fwackyuck dokili me gor fak mo leilan kalem mung fusas lawos na sinmet na kewa lemi lap karanin tako nimet force niya kikatay na ma en praelos na kewa siaksin kat ke may enin na lawos pel na kewa ko sin siaksil ke insekulo mistalan God siya yokligi met aka in kalem ke karangan ng insiyos and anaklawas na kikatay na may force niya kikos masif fan na le you're in Christ Jesus masif was ngayon kain kaya sabi ikesala lemisteli pa na analak kalem yaki makadeta kain matayang na ke ikasalan katin kain wikat kadin taka expound ki Revelation Fwackyuck luo fwasya na kalimekos ikastas kas kusayan mansibe inan ki mao Sahk In Moul-Fwackyuk luo fwasya na kalimekos matili matlala puksafla sige pabal nata siya sapta safla siya bang kipugon ngolon kos kipabal nata siya Bugin pala si fun na ki Bugin pala ki papalang aski New Testament pa Fwackyuck pa Revelation simda silsyon ana ko siya wasi masimlan ngan Bugin masap na mekos Bugin samsam matas nga luo Bugin poetry ni mekos ko lalmetmet Bugin pala flat li mekos na Bugin pala si singalu na aywa singan patuan ita tolngolya OLD lata tolu testament lata iya na tolngolya si bangan structure si foundation si walang si Hospelakos bugin orekma ba siye singe bugin history si fan nagin uleng sa siyan longol siye singe palata longol siye ke uleng sa siyan singal tolu malal pondak ke rom nage Philemon na i-profile na ke-shoot pa dahil na longol sisingan na puksi fan na siya flangan pa Fwackyuck mga faka bugin pala si fan na ke ulang sasya na NEW singan leta tolu multiply ya si ke testament ngan rala longolit ko singan longolya longolit ko sa lawan ngolon gos apangan paywa si makatmata ke kipugon ngolon gos ki pa palang
On gosh lenjak on gosho life being sikya. Life being tolu ashfel. Katata mayta na eljakuluklena. On gosh tolu bangan. Na umeange maurakrakon. Na pa Fwackyuck man has dominion over animals. Revelation singal dolu fa singal algos nampas yash ke kadin na lalmet met inita kalmeyen nampas ing onfu ko on ngolon gos. Pangan nampas masang maki metal eljakuluklena. Nangyanik si fan na ako min katang laba. Patesta si siyengan. Wat finesta si siyege on gos tolungan. Patesta la si dandikin. Na on ngolon gos lala. Ito si mausin na sikngan pa pukon ngolon gos ki pa palangay pang ako masang katangan la siyetan. Pafwackyuck sil akkeyala. Konta na yan. School singoul. Lotoy la Genesis niki Revelation. Napana ki nga Fwackyuck Genesis niki Revelation nga. Kikadeta ka musing niki Fwackyuck ko. Ana kikata ko akkeyala. Nakate liye parallelism ziki Genesis. Oyepe Revelation. Metigat vers na ki parallelism singa no. Nakat usiya fahko ki uksinga Revelation na inma. Kat sham dakat kanisyong mga na ki walmet. Nasapta siya mit ki Revelation nga. Kat pinlutut ki Revelation. Sista pella siya inlutut pin na insewo blessing sa taga na yun. Kat findirama lang silang gata. Nas churches itkos pa taga kisapta liwa tolungan. Lemel Fwackyuck sapta siya nga ako lang ang fela kendall lo malikin bo. Na churches itkos ngayon, represent itkos siya nga completion. Na itkos siya namba na may sige magatututu kastan God. Case in point, convinsum na kaya buklan Leviticus, is sipi na categorizing na kaya itkos. Isya kafa Mugumkan kang metol fulet na atonement jing siya. Iliftika singal ito sa singal siya. Point na kitao sinduya ako siya ke Jesus Christ pa ito siya atonement jing. Kaya siya ke kosyo ke Levitical system si Milo surat makin masamanyak ke ulang nakan. So, pagka nagisapta luto ke Revelation, harsh churches itkos pa ako malikin. Na anak yung atagay kaya duya na sin church ngayon pa may Smyrna, Philadelphia. Siya sila mo masyat na yung akkeyala sa. Mat kakatay kay mga ni kaya wala daw lipan ki ipsingan nila na siya kiksukin botsukan dito nga na ale ang gugay. So, saptalo tolo pangan. Kalit ka nga sapta ako siya na Fwackyuck Tari Church na nga siya. Na kung hindi na ki timeline na kung falok na ki siya yaso ni ka ako singal dolon ki singal alkos sam kun rapture siya nga. Na Fwackyuck Church ki sapta ako. Na limay ko fala ni ki singal ya Fwackyuck fell. Na pa nakakanda kliye mamasikyak nga. Napana ke mausi me infulwen singan pangan page masamram kunyak na ke trumpet na ke pole kanin me kayok ma etakong ne ke pena na ke kanin os akos ma etakong os akos ke komeli color ke bam dawak na manik na singi ke en mama katilan Israel singi meli color ke os me so the make os ke singal ya pangan napal singal alkos tamlilipan ito ka sam kun na ki pacl kaya mama na katin ito mo receipt ki makatarang kept very closely with God na uskat mene pakat ka na ki sappa shafla duo mga ka sam kun kaya inakalimiyak la as parallelism kema sam kun ki Fwackyuck nga nagamdawakin pacl. Pange precision di malan God. Para emosil
may siyang ke plumb line pa masikasap naki tarik makinyak ni malan gata le precise na pa all orderly so saptalongol pero kag saptalongol da na shafle sita ni shafle ke longol na longol luo siya kataka ke kaya degan dia giner ke longol luo na kung follow ka ni ki dawakin pepa natin siya ke Genesis Tatira semuanya ke Genesis sapta si saptalu. Tolu el fatako. Na ke Genesis tolu fakla. Kutelan batayan sing el chakulukla na male o kwesyo. Ramsam kunyak na ki virgin birth ke kutela Mary na pa sikyak na ki Jesus na sit. Na aro akwesyo singa takana nem sing. Na masi ka dinita ki pepalo. Tafong le pepalo. Pelda ke wama scripture shamsham katil shamsham. Na makat pa belfak eni na met shopo kamit ma shopo imalan gata in pilos fahko. Kika tutut ka na le akkeyala imperative sluo. Fin katil shamsham kadin lupshak woye. Na elfin mo kadin shamsham na fakat shamsham. Elfin sap kadin shamsham na kat mustena. Na wangan sipel may akkeyalel de lupsha faklal. Na panangara ito ka na si kumla ko kikaslan ka ta mun katel mongyang dari na ke. Na bakat ito kel mongyang na ke foko na mold ka kikeleta. Na kiuleng sasya fakla luto mo te tolu. Taka nakataya na sisla. Kasal taka nitikat kaikat aksuwasikat. Na in mo siya mo na sikum. So, main idea siya mga kominta ka na kaya pa, those who hear and obey God's word concerning who Jesus is and what it does will be blessed by the Lord. Nara, dahil si ma church ilfahlo inoinain, talaliki mama, kat papa, ilki na sindalik natalo, napakatakilin ki churches siya minor. As churches it goes, aluye na pansi wuke. Na masingay man na si communication siya kinla, fakar alakum in church lasho. Na panangara uskat mi nagi masikatash kiyang pasi sa nga fakla, kikataka nagi revelation na, kaya kataka samsam kin nagi, aspel si makatemo, engan ke new heaven si, new earth si. Kada intimately communion with God. Na experiencing ba ito ko na siskat samanya kaya mo ta wengin le pelingal asyo mana kayo pasapta ko samdam kaya mayen ifo katingin na ka mata in misle ke olela lankat na siskya pat ko samdam kunya kaya na pa na ngara kanmiyan pa olela sike makatel sapkut na sindalik natal elke na pa kadin moul kadin spend all of eternity with him in heaven. Apapol el ka reminding ka ke Philippi tolu longo lang efanakot en na pa siya pa inga sao. Nakan ka tak na fella singe. Kat kena tamit lang ulas Lem Jesus Christ lantari tako likin ka sao. Elefa aul le mano manas esa kawul sila singe. Eurelain oena mano wala na lal kiko sinamail rekmakun in esini manakewa yekolyaklan. Nakalme ba ngako mes citizen sila ngakom te ilyakin deportation merking men citizenship la kuma asin ka sao. Na para samsam kunya ki push nga lufos ng luvakla. Fanako wos kosta ka finosayan. Nagkesidilan ka at moul Jerusalem in ka sao yen tao sin paspes lubuven ashwe.
Inusin na sikom la future la koma, future op ka finrak la koma, de as fel, as inge sao. Masingen te kana sikom. Inala na et akkeyala komla, finna as mamatakan kasangkat, kalyekat, masingen inte, ta failal kinanaklasala, as kasao sa asesi, fela sa asesi. Pange masimain te kana sikko, inakkeyakat, kadinitala, asma fela, e asma nang kasao. Nakora kipolil ta lutina sin, met kolosya lange, kosak muliyak yakirin Christ. Kimainge, kosin sangin siyo sin nanga kimasya onlang yin Christ in mata fin tronlal, lepo leyo chinkat. Leila na naklawo sin siya masya onlang et yan kima on fin fela. The kosmisya tari e molo was in Christ in God mol na pacl sa pa Christ na keila sikme kosefa oye pe wela sikme we base ke wala nalal. Narakat continually looking forward ne ke oye singe panganakot lakom. Nara kita kalak tamli pa ne kaya nataka akkeyala wela la revelation longol siye longol luo eluskat mi nag-shaftayan apocalypse bauskat mi nag-shaftayan payapal matal sinatit kong nara nga kumin folok na nag-channel sa slima samram ganyak ki sapta tolu emit nagat-caption nag-sapta tolu masyaflang nag-infacl ka sapta lu emit ki Genesis kung dinalyak ancient servants ke ilfata ko ki sapta tolu na kung hindi na ki Fwackyuck, ilfata ko ki sapta longol siye, shafle ki sapta longol, manila siya ki lalayin ese, siya tan baka siyam kaya. Longol siye, longol luo, pakat ka siyam ko ni kaya. Nara faloklan siyam ko na ki, oreklan ka siya, fela, emeta, ki sapta siya. Fani ki sapta todo, matayawayan makuluk, kayo. Nara, wong ako min kay di precision o ete parallelism ke malan gata. Kingasam ke parallelism in usisipit siya. Utakya ke prem ilan som lang siya kanal laisik kadel pangol Jesus and uspe me saksing lala utyak kolgada. Ay sige lusya to nga utyak siya lusya saksing lala utyak. Sisom na Moria, sisom na Kolgata. Pange parallelism. Nagat findi na ki sapta luwa, siya nilwangan ki sapta siya luwa ka Genesis, ilwangan ki sapta longol, siya longol luwa, sapta ki Revelation. Pange difference ki masingin na nauskat mi katindila, kasao, fellow rekla ki sapta siya. Kung finsom mi ki sapta longol siya kaya chamnam ki, matawa kiyan, mer kasao sa si na recreation ke fela sa si. Convinsom na ke fata ke sapta si fason kosh elorekle, akumsom na ke Fwackyuck longol si longol tolu ta na wangen fat. Kumsom ta na wangen fong ke sapta si fasime kosh, wangen fong ke sapta Genesis Revelation longol lulime kosh. Ngalu si ka ta difference nge. Nara kung finli fasak tolu el taka papel si ma curse sil nga ngeta ka sapta singal sapta tolu fa singal akos nge singalit kosh na kumsom na ke malutut si misinge na kume connecta na wangin na sil nga ke fasak tolu ke malutut misinge pangagata mama inusi ka hindi oel alien malan kata channel sa siya fasime ka fakla ele pangon kyale malin losha fong kisaflay ka siya na lutudang sikme paingen lensimi kumsum ke revelation long lul me kosta na fatia si feel osh fong los fatia enena kya kalmen lam ko kalmen fat mayen lem God elefakalim lalos elos efa lemi oen Naki usi kata mama
shaman ya ke ka din diela malan ka talena me oil na pai oyen taken ya men God is not a God of confusion. God na may back for siya malan ka to. Na panang ara kaya data kam singi yok na ke malutut singa tamlipan na ko incapturing my ke garden of Eden na leusin ki den capturing na ke matayan si ke songon sapta akos matayan ko si ma mukulimekos elakron siya na siya sulpa siya elwin bel siya kumangit ang lida na Garden of Eden el maoye si maoreklaman na kewan bowe na kirshipen fallen nature si masikya keleta mife na panangara masimata ako yak ni Garden of Eden na el lost paradise siya na kumeliyak la kadeta ka ni ki saptalong luom singita na should be recreate masingen eki saptalong luom na pasi sara ke son elutakle India glimpse of heaven na ikeklalan na silandiye me anan stream of life soko anan crystal ma tron jingen akkeyala anan me main street soko me kofme soror pasam kunjak ne water of life singe a symbol na ke eternal life sima Jesus that the ka sang na sinbatan ko si Maria ke John sapta ko fasit ko singi skalakos na sang pepet siya si na ke fullness ke eternal blessings lan God may tako na silos na kayo mamalakan gaslan God Martin Trailkin gaslan God may tako ke Revelation sapta longo lufa singalit kos nara mama dale ke Garden of Eden pa etaka para isikiel etaka sham ke sapta singal ang alit kor first sin ke lefahlo sham kun na ke me infacl ka na in kof ma el sham kun unonin kof nga sham kun yak ke me ke sonel ka sham na men pange masima betcheya ka a stream of life singe ba na ke lame that ka na kishipel kishakela paetaka usi nga sis mol singe na panangara mamatale ke matawakin Garden of Eden paetaka na ke fullness la ke saptalong lu singe na samsam kunya compare tree of life singe na ke me Garden of Eden ke sapta Genesis lu ya na ke isigelangal itkos sapta ang alitkos wasingal luan nara wangin mamatale ke pel si ma kacham ke Garden of Eden paida ka ke fullness si maita ka ke shake Jesus Christ ke mas maita ka shumanya ke saptolong lusin na pange en si mga tuwi ke tamalipan ng dakalan kan daka orela me duti lal ke malutu chim singe ngay lan kan caption ke wa mga na ke kadindi pitcha phone singe mayen ngalalal fingina paila el paraikin masing kadali kesta na siya indaka akatay nalek kalimpe tamlipan belang flogo na siyum lamalang anus kume kumgulo malap tingin triskal ke background na wo siya mo siya taring nalek shalala tayo mas mainen katakam to fashion na kaya inka pasya saptalong lu fosin na gelmekos na wana kada kalim taring me Sahk In Moul Tree of Life singe kata usia marita la proile ke na kat fashion mit tingin tres ke la akkeyala tari na tikun akkeyala kala taka sipa na usia punchline to na akkeyala ti kali program with that being said nas nga usia pablo kesta pablo tuman kat taka na rede na kat proile ke pangamaricha tingin kom dia okay right fosi me da bange el buvenche waya be fakak na shi infacl lan covid mo sha sharum rom wa na crystal sororla maliki tron lan god
elon lam. Sororla ke infulwen inkanek lulap in siti siya. Shaklan moul on sisken infacl lefahlo. Isus fahko pacl singoul ke yeshe. Pacl ke malem siya. Sahk inge may akkeyala maslan mutunfacl. Wangin kate na makatil shilngai infacl Fwackyuck in siti. Tronlan God elan lam on in siti. And miclen saplan infacl sabol. Elosefal liye matal einen God fashim lefin mutunfacl. Tie civil archfong elosefal tie in kalmen lam ko kalmen fat. Mayan lem God kalem lalus. Elosefal lemi wen na toko siya nitok mapatpat. Pangan ma-reaching wan ang akalam yakat nakiwasong nag-pro nakadataga ushe force force na may course halalal nakadushe reference course reference nagkakasimang katin dia sound na lapsing na maskat pro ke masing kikas mode olem ga fletten na True kaksakin gom ge cash mode mataga insi package makin get coffee mode. Siya signify na by isus ta ngon si makum akkeyala si fan ke gospel alson na si Nicodemus. Leke si isus ta ngon man ka el fatte ilya na ke tok shailo. Okay, belching papagat pang na siyong kadin na lekalam ke o yesing ke mole sin. Living nganash te shilbe akmulye yak ke walal fungi makatli ke wan na tumo. Kada tiliye masha flash mataka ke fortune ke megos. Tree of life. Papa na nas na shesh ak fresh changes ta kadin flot na rum ke pelching. Kung magayna pakan relasik yak katlalal fungi kong Lakum pan mamatlong ko sa ke pelching insi bakas makinyagat kaisi. Kat kulang malap na siyo. Pro ke managay wang niye kenenchi siya simit lang las. Amen. Kat kulang malap. Genesis ni ke Revelation pakan sang aksasya yigat ke mawusing. Nagkatingan aksasya yigat even got the issues on. That's just the bottom line. Pange context lan Judah from Isaiah to exile. Judah well Isaiah nage ille. Nakataga nage unit chapter ke kotos na Ezekiel e illa lan Judah. Talash ke shro. Watchman si ba Ezekiel sapang alit course pagkatataga katayel Melituo for sinige ya for singalu. Taka din dia wit na phone singa na ke meliti se ke sette singa na papang jala le sigia. Elo slie wala na lan God so many years na dal sum na ke akkeyala fell. The Genesis na ke Revelation. Te mai takyang na sil Moses mai ke Mount Sinai. Exodus saptalongol, masaplan God, elo somniki. Tingin tres ka dagakataya, may tak na sila da maniva, kaya ben disobedience, elo som na kaya oyelan fell, te masima itakang na sila, Scott, lalepre, may sika shake. Kaya ka na kaya maul sila mising, na kati neret pen na sinful nature singer, kat arsh kaya oye si ma eninain akswas siya kaya, kati hindi maul sa siya siya. Pang tree of life siya. Kaslan God, kadin shuste gangan lan God, when a kof mold so kumataga signify me unoning kof shingan, pa katlege son saptay kof, faston mo it kof na gaton mo liya. Kof shingan signify kat the Holy Spirit. Ash kat si fan nan lamatoli, papa wenangan.
Papa winangan. Wana Colossians chapter 2 litigin tres kalakalim Papa when narsing kasha in the throne che magade sham kiningen. Now, at the same time, my song God the Holy Spirit is gathering as many people to the body of Christ. Pang situation that in this fallen nature. Now, we're in a spiritual warfare. Inge Moul-Fwackyuk if in shine one man got when made the body of Christ again, no Christ but church. She found church is sitting at the right hand of God Father. Now she done not pen at the go or open a kiki applying it. Our trackings ago, our peace ago, now our false prophets, Bang and Trinity like Satan. And mokle manake wa according to sons of the singoul for singoul in portray at leliki may mo willing. Nagat met kusaya na ministry the guy in the go. Ako lang. The lame nake flocklan lame. Pangamashing. Ako lang nake flocklan lame. Kya po siya ba dito na kenge? Tana sequence events mga tram kintare shikla dari. Rapture of the church. Itak yung nga son na niya mga. Samsam kanya church. Sapta luto pelching alia shimla church. Body of Christ nga. Pelching alia shimla church. Sapta ako fala kung tisig paliye. Pang may kyak na real son na niya. May Fwackyuck. Na Fwackyuck singan. It's imminent na kaya rapture siya nga. Kain Fwackyuck anytime. Pang urgency. Pang a sense of urgency si may nagadinash kaya kadin pangon metrak na kayo na kaya unonin kof ngon man God isus na kaya ngon man God when pangano ye si may uskat laga din taka lira kada we God e siti matal Jerusalem siti sasya saptalong luwa singan taka lupufen singan ushel son Kafuan Benama, El Champram Gin Saptalongolcia, Jerusalem Sasha, Kashao Sasha, Fela Sasha. We cannot get there unless we repent. Walalfumi. Menefo, Adam and Eve, Kanausla, Taltisobed, Aqua Makadel Sang Nashelo Shanamne. In a same concept, Katatisobed Benakad, if you got this gonna get. Inkanek in Moul-Fwackyuk John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe shall not perish but have eternal life. Waban na kadin mga tinainin o pangitang sima in the context of Mitnesha Som na Babylon. Esigalil tago tangon mo ito. When that same time frame, if you got lieta na sins of prophecies in my name from Ganyan, we are confronting the sin. This is the spiritual warfare. We're confronting the sin, get gospel, mapayalan ka ata, may tayo na ke repentance. Lalalfing aulia, convert it. We need to stay here. We don't need to go talk about saptalong luo. Mana wala siya, bumabumagay na bangan. So let's face what we are. Inge na. Kaya lifetime sila inge na. Mana pa sila kati susta kang amnan ka. Kumle masi nga evinte kadati liye eta na pa may unonin kof siya. Siya signify God the Holy Spirit, the third person of the triune God. El siya kulukla na masam from 7 years of tribulation. El being restraining in a market church, market body of Christ, market the living God. Holy Spirit in the body of Christ. Para so na Fwackyuck 7 years of tribulation. Siya pinakalim na sin matla 7 days finan ko siya. Elos mo kan asket tribulation ngayon. The great tribulation is coming after the church Fwackyuck. Now Fwackyuck singan pa focus la sa medigi kat liye Jerusalem sasya. Why kada we Fwackyuck? That's the key question again. Metigat som nagasaptalong lu. Siya na context na background na mapay si makatashkin. Tana
Kafakos, kafatolu, wiwigit nga ula, te masata pasim lang blueprint nga nage means of salvation mataga ke Messiah in the Old Testament taga ak Fwackyuck Jesus Christ si fan si na repeat masikat na sindalin din kangan. Medal ro. Talwi check niya. Mental din ali maaysiya masmon, chairman ya masmon. Ngakong katri check masinga efo mencheta na dagya pekat. Siya bel na manapay sila katyan ali utak jak siya nga wena metlal fungiya komet utak ya 7-day finan ko sa ingin nga kan mo kaskas ka tribulation check kada utak jak siya tasano nga utak jak siya nga wena medeta it's gonna come like a thief at night na it's imminent kasmer gis fa mo imminent in other words it can sikyak anytime so when that first century mentality like Paula, he live it like last day of his life every day. Paano kanila kanya na? Kadinli kadreda la. Proila kaya fosnikel megos. Kadinli na paila. May tak na sil son nga matalal funye soon sipel. Rapture, 7 years of tribulation, second coming, 1,000 years of millennium kingdom, renovation by fire na Jerusalem Sasha, Fela Sasha, Inkashaw Sasha. Renovation by fire and Shalik Millennium Kingdom na ge me mashafla eternal state sing. Ina kadin kalam get mamamashingan. Kadin dia Fwackyuck sim sila ACGL kasaptang ali court ko na ke sham chayang. Kadin dia la infacl ko from kunya it's in that eternal state. Shap in a me fishing type deal da kadin kalam gela arsh shak molds go away when na shimnege Genesis creation kachiba som from kin matching get from ikkeyala la life for elos kofte for level delta type som na kangla fukun tree of life sing and get Genesis tanako klan gat ta kana si komising nila pangan pako dan pangan patient lan gat if in Adam and Eve kang na siyak sa kung nag Genesis tal may kuluk tal kang na dali kuluk na kuluk for eternity o kadil sang cherubim sa kusela inte or makinyak men pangan pakum talala ike mole la maita liki makuluklal na fay sang eternal state sing kadena na la kabashing for na Adam and Eve may kuluk sum kang na masing nagandal kuluk na nito kadil kusela protect ifo yan siya eternal state si mga ready like a fossil na gelmekos niya. El kaya nagawan mo la. Naro, sam ke pa bo sama tukun mas niya akfutudo yan la pa mo lan mo ito. Yes yung klongol, tagang na kaya ngol kaya siya mi karso ko at interest ka lakalan niya. El siya nga kadim takya state siya sinful state siya. El siya nga kadim takya o yes siya lang siya ka. But me and you need to make that decision. That in for laulia when a sense of urgency say context lang kota siya. I say na kesho kail. Na mitas ko siya katas kesho siya. Mesho siya to the sinful nature. Katas kesho siya in the same kind foreigners kat as kesho siya mata ke mutunfacl siya matlal fungi. Pichela mashingan. When natin kat nga nelos show tatle in a foreign land. Kat matalal fungiya. Kat chat na mtake show sina ke sinful nature singa tarak takat mo latari. Pang spiritual warfare singa. Pang stop sinning singa. Kaya kat isustek ang online kata we discontinue sinning. When online God asin God. Katil asin God. El kasi God. Katin stop. That sinful mole mata siya. Katas ka mole sa siya singin. Kapay kat ka sumilya. Na kaya malupuven siya ma. Lupuven siya siya na siya son nga. Infacl lan coffin mole. Siya sharon wana crystal. Pay ka da sum na kaya. Well, we need to live it like it is. This time, right now. Nakadasong na liye background sila den nila kaya sa paten dal shop e udak la. Mo kaya maten ma ya singal me kos main pelja ikaw to lu lang dal song te me
Daniel el katil gesla. El siak nan kang na mga umaya sa ngaking chiwuye kat. Namni kada aspect ke background chingin. If ingat dito na sa mata kasang eternal me moul chingin na ke siak suko masam from kinyak ke tree of life chingin na ke moul sila kumingin ang ito na kalim si ma itakang na sil Daniel kawak tolulal dalingin ke sa si pepalon ngayon. El tal som na rol Nebuchadnezzar dan na Nebuchadnezzar maya mit nga kalal kang woin shua lang mit maya mangan dan na malan kat aspect ka masingin. If you go mushe what's going on in the late 1800 na early 1900 na mit cash up American at when you rela company or mong talorela pharmaceutical company Talita la mga kuluk na insiya dahil produce it. Mass production. Na dahil kapasi ba na medical doctor, pharmaceutical company nga nrela pa mga. Na masih makyala, may mo kuluk na kemano, kakakin yoke may mga pa suka siya nga, may siya nga. Fingo mo dyan na any convenience store, na market nga. HCP pa taxis nga. Anigin na grocery fagam del first mold ganta. Fingom som na ke counter kumeli may ngan tak labangan tal shife may talita kuluk na in cielos adal med money asam kun Revelation sapta singalal course merchant Babylon met nga risitiak managawa met nagawa mas patatyangin kanaus temple makarela nga Risitiak every time. So just think about that. Nagkasya sila Daniel, el tal chuk malangkat, tana ke malangkat, akin siya ke los, katek taliki. Katin tagali tree of life singa nagka mold sila kumisingin. Eving taga matake ako langkat, or makin cast langkat, few langkat nagka current situation large. Pwede katin nila, mungong kuluk nagka temple singa. Katatilo ko niya, that's sinning. We need to stop sinning. Naskinan ka tigin treskal, katagan la pwes singan, katpwes sangkulon singat. How's that gonna work? Katagan la mga kulok na ke temple singa, katagan na witlik na tas nga katpwes sangkulon singat. Look at that. Liye la pwes kanam siya, liye la pwes unonin kof singa singat, liye la pwes ngan katarin kat. When if ngan katarin kat, siya fakungan pa self-control, siya na limfet. Kateta na mga kuluk na ke temple langkat, kat metol, kat karingin temple langkat, kat ustaliki. Na machin taga kalam na siya pa reflect. Tuk na force natas masyengin. Oy, kata sambram kun tree of life siya pang healing 24 me fukun siyak singa luo every month, it's been replenished. Eternal state siya bang. Na if nga kung song nag-eternal state, why not living it right now? Mga pwela ka tisusta kang online God. If what to reflect eternal state siya nga. Why not tenil ma? Tanta ka siya. Tanta ka siya. Enslaved ka sinful nature siya nga. Sige almam ta ka siya. Inanan rupen. Nga fat na pwela. If got four lauler. Alo, lalal fung ike. Da chisel taga misa molyak ka magluklasyo. Ngon kadilyak, kateu ka malangkat, lai kang magana pagadash kya. Panga promise lan God. El shili gadi, el protect kat kemana ka wa makatash ka misengi ka maul siya wangan force na wangan nelia. Kadet tilye malanfela, man pabala fatma, kadin tilang si malanfela. O kadet song na shoe. 42 square miles, siya na flock there, 42 square miles, si Koshay. Tasang ngekatilala wona pa mos hik mana kayo wafinan ko siya wona ka manos o kung ni processed food siya fast food siya pataka iskat lang may fo magkatin na som syuk kastan ka katin na syusta kang ngan ka nakatamay nga ta ka mo wona there's no time sumna Slack not get pipeline. Mentions scan through it. You don't need to know it more.
we need to make time to the Word of God. Kadinan to lapel lash na ke kastan kadim pel na kayo. Kadinan somriti Genesis na ke Revelation. Paya mo yak sa ye manashima mo yak yang man kat. Katik kain som salakat na ke malan kat. In manain akfal ye mo machin pa mo. O sidan el taga fa mo wan pelum na ke machin. Relan mo. Kastan kat pakadakang akmulika the patri of life singa na ke mulchila kum nga kadin kapat na ke eternal state singa na unonin kof singa even wangan. We cannot talk about that. We cannot me relate na ke ma ikat na sil son nga. When I Ezekiel ma kum samon nga mga fact na sum kum fa sum samon. Si Ezekiel nan long akuya sum fact ka akuya. Why pa na nga kum mo Kadina kan sum a long God through prayers ke me Genesis Genesis read it. Exodus read it. Take time to listen to God. That's the only way we can listen to God. Nam to ka fakakakuya in akkeyala encourage in warning maita in follow na kaya ko kan God. We are confronting the sin, so therefore repentance should take place. Inoy lang silang God. Conversion siya ngayon, orek na metikikat som, taga samram kin, for shemit nga. Sahk In Moul. Siya sharmum, wana crystal. Kat yak pemang. Niya, ngafat na pa, kat kan yak, at yun na reflect yung maular siya. Nara, siya nila kalam niya New Testament, siya pa ay siya. But nga, yak na mga ay cielos wan nga ma or malako kat si fan fat na siya laisya si fan na taga fat na siya mit Pharisees nga mit Jews nga na kat church mi siya nga siya kat mga church fu wana na lami siya or malarso may pweng nga nunonin ko siya mo pat kat the Holy Spirit na fu wana na lalos or malarso fu siya na galmega rito ka. This is eternal state, man. Mana chaf na siya bang. Katkan ya, katkan samon. The mana pa siya reflect yung mula kung siya niya. Nga fat na pa ila. Mana ilya sikinya na finan ko siya. Awan magkanak siya siya. Awan magkanak siya siya. Kaya lati ang kos fos siya kalam niya. Wanwangan ngon kaya mo ito. Ngo ni kwa singa tikan to ko ni fas. Kala dia saptan me ko fo singa niya ke long lu. Moli ni kwa kalem ke molo pana ke kuso. Inut kay no yangan. Moli ngo no pa kalem na ke fakulan ngon. Pangan mas makatin na ke mol singa. In me inakagot la gadin fit to the next life. Now with that being said, kaptaga na me reflection na ke ngon patagay met ke fo singa. En de boeven siya o yabe fakat na siya infacl Sahk In Moul. Siya sororla ko sharum romwana crystal sororla ligitron nan kat elan lam. Nangata kalam yung masing piyan na ke me Millennium Kingdom siya. Siya ang alon ko siya ko kalam me unonin ko me river of life siya. River of water of life siya. Weba na esigal ang alit ko. Because Zechariah 14:8, katloing na pangan Millennium Kingdom siya. Pangan mas may Fwackyuck to kun second coming lang Jesus Christ. Lataga establish 1,000-year Millennium Kingdom. Lataga mangan taga may eternal state siya katrampram kun nga. Akalamya ke saptalongol siya may wangin kofwe. Pangan distinction siya nga. Nagadeligyan na angan mo wana pa pala akalam nga. Mas may tagan na kaya fosimit nga ba kading kalam kaya Sahk In Moul jingan el champram kun me son saptay kos fostol ngol ikos na gatol ngol ya el champram kun me son sapta tolu na kun me gor el champram kun ngon man God the Holy Spirit el reflect mas ma enlain Fwackyuck ingin na machisya sila kalam yan kadin fo lao yak lalal fo sororla ligitron lan God elan lam nakachit na flok na nage matawa ken fel
Mana kay wam taket puklal ten nila pena. Mana kay wa Arshinian God. Tron lala, temple lala was eternity past to eternity future. Kingdom fell ang matfanachityak under his control, under his sovereignty. Wangan na pa may sibataga inakyok kimasing mo. Wangan makantaga met, wangan makantaga to. El na toko siya na from the very beginning. Na siya nil taga in plaki masingan kadin patatyang na kefela singa lalal funi malan fela dikina masima eternal state nga nakataga hindi masingan nikin nakatliye kofin mo wishing. We need to start right there first. Be born again in the Spirit of God. Unoning kofsingan in akkeyala na siya kaya taga na kaya Genesis, Exodus, lift ka riti pukon ngolon court. Tingin tres kalala 5:12, 5:12, 4:1, 21:1. Pangan masih may usye in akmongoy aksa siya nga nasin len na kayo. We need to have that relationship. Kata may nga muna sang na may mangan machine ne farela usod mo. You need to go take time pray on your own na kaya akwaklan God. Kung tikain akkeyala evin kung taga mo artificial intelligence by usod masing mo. Define intelligence. Di bang ako mina. Met define intelligence pa. Pakufin mo singa. Paunonin ko singa. Pakat Holy Spirit. El pa restrainer si Mara. El siya kuluklan ako flying come upon everyone in a very bad way. Manifo, el restricting in a eutak ya church. Fwackyuck masingan ka 7 years of tribulation. Ya kit nga siya. Kung wika kit nga siya may takang na siya ten. Kasapta yan. Siya na akalim niya. Utakyak siya ba ang tasanong nga. Mat nagawa mo utakyak nga. Unonin ko siya nga taka. Efo mandal fo laulyak. Lalal fungi. Ngan kat intwelling mat siya nga. Kaya mo siya nga taka. Ako sen. Or malalakat. Untak siya na kaya ngan kat. Fahko ngan akalim niya. Aslan kating kat kay siya mat lal fungi. Pangan sanctification, pangan transformation, pangan perseverance na kaya sa psingin ang katakwot na kaya eternal state. But we need to make that rapture. To make that born again, for laulia. May mga ako minsan mga katina isus ta kaya may mga ako minsan ni maui kaksaking God kaya when natal isus ta kat nikin na may isus ta kaya ngan singa nakanas skinan ka ipsinga. Manifin ka di suta kang ngan kat katet moul wen na moul mga liengen na finan ko sa inyo nang katet tu kay malan fell katet suk na masyasin ka sa where Jesus seated at the right hand of God Father. Pangaunon si may nananin ka di nga na kay moul singa. Be born again in cut the Holy Spirit so we can therefore liya sharon room lalal when na son liya in the future. Mana pay sila ka dito na messing unonin ko sing Evin pay ka ita unonin ko sing efo kat na manas. Efo wanan katim takim misla. Wanan shoot lang sing Katara na mind mo na siya sifena. Self-seeking. There is no love. Kat matatuni mo ito. Palosyak na lalapsin. Kaya mo tumungan, kung ti limit. Maulay si Pai na gadinas kaya nga namit ko siya. Gospel singa tagayin mo di katlengin na. Elti tagayin chachika, mo. Son sapta tuli fo singalon ko, singalit ko. Elti tagayin nalan ka, aspelin nalan ka siya. Ngayon, nakat-focus na kaya may tayo taka. Sunonin ko siya isus ta kaya ngan God. Katin so me, liya infel nan ko fin moul siya siya sharmo mo na crystal. Sororla likitron lan God, lan lam, siya signify much matramram din kaya. Ito ka, akkeyala militu kaya. Esikal sa pangalit ko. Background siya makatash kaya, koto siya makatash kaya nga. Talik na din ka, ngan so, malo na kaya marflela. Hingin na lang kuwa siya fayta, la siya kata. If you come to his God, tingin na kaya moul siya la kung lang siya you will know who God is in one day. One day you will know because every knees will bow down. La kung mis ka tingin na,
Oi, like it or not, you will know who God is one day. Now, some from last night, sense of urgency, my time for like a molding in a mitki pacl. Unonin kof. God the Holy Spirit. The sororla infulwen inkanek lulap in siti siya. A Sahk In Moul an sisken fell or lefahlo, isus fahko, pacl, singoul luo ke yeshe, pacl ke malem she, soko inge, may akkeyala maslan mutunfacl. Nakapagalitan na eternal state siya pange, katila wangan fwackyuck, wangan misha, wangan tong, wangan managawa positively, eternally, may siya wumakay na hindi Sahk In Moul-Fwackyuk, isus fahko malem pacl na kayo wana nu should eternal supplement siya na kay moul siya tasak moul siya ma eternal state siya akalam niya masingan in kapasya masingan na kay mga maske masingan men masingan taga alikek na nasik na kay Daniel sapta siya for singa lu na kay Daniel mati na kang muna toko siya na kay moul siya mga kumaske masingan men ifa ngata shun takta siya me Fee Hospital, Long Beach, California, back in the days, nga 2018, 2019, el check la kumaya nga Micronesia in me close to Guam na pangan final play pa siya nga ngan is takta lako. Nga me kumra, asum research yung nga. May kaya yung tagawengan na fagya. May nga na ko. May na fako ko. When that muna organic food, na tikun na muna kluwa ma USDA matak sapo mungungan na now that kuluk na munun mo ngan dali na ke diabetes, dali na ke high blood pressure, dali na ke kanoyangan. Nakachipa na flock na ke late 1800 na ke early 1900 na may cash of American ita la kuluk mangay tal sapo na sin may ngay mesingen pat sumni kya kukwan gata na siya iyak na nila kat sangala mungu makatelaki tayo finan ko sangan kat sumta epang na kema taka flashing fingom nita tingan an yen na kaya chemical pa some preserve mangan akat sumta na sol shin go fange preserve ik ko sangi kat sum na ola kangla kain kup kun lentol ka pasok siya ka nushi the process food chimadaga na we're not reflecting the tree of life niya na kemo sila komo gatak the met mas machine if when few point lan kata tipa usmo la machine at taga epal na kaya lan fela machine papa fa magadin te la life ni met kol lan fela singa as met kol si fan na lar ebam ta ke tron singa eternity past eternity future pakad the Father got the Son got the Holy Spirit. Now, if in pagkat unonin ko singanin ka, euta ka Spirit of the Lord. Spirit of wisdom, Spirit of understanding. Euta ka na siya mga Spirit of power. Spirit of counsel. Counsel kat na kayo pel na kayo katakan na kayo Genesis na Revelation. According to 2 Timothy chapter 2, we are being counseled katin mata ke mapayalan kat every time we open the Bible. Na pelikas kung kaya payapalan. Pelikas. If you don't have that urge to look for the word of God every day, siya check ko. Self-examine yourself. Manapay siya nganlan kat. Manganlan kat filan ko may marching siya na kaya Genesis na kaya Revelation. Kutim sumista pelnum na kaya from wangan siya. Nakatliya na kaya Sahk In Moul-Fwackyuk na kaya eternal like situation makatash na we don't know what it mean by that. If wala makirap na isus kaya ngan God. Arakat na for the last 40 years kiyowa. Akso ko pang kiyowa. Kiyowa mengan daluta paising tako. Na paising ngan sunan when nakat taklang Royce sige nan ka makatash kaya msing. Katita la kuluk na kaya mano kat ula Roy fakulo na singkad. Kung nita yung siwo ke mang, kat patempalan kad, unoning kuf sa sorol, sharom rom, kat pa sharom rom yan fella, yan na, kat tak na met mas man,
viewpoint lan fela ba uska dingen ang pia masih katas kang kumasong tanam menu uniform program malan mai kat when contextual sigaring kat sumni ka ko klan kat sumni ki naro wan met tu yaking kai met kita fung nalalos if manwan ngon met ni musna wana na siyang siya mana ilya ci badash kyang yok shube ka din taga confront imagine ngayon Tashak nge, mos nge, ta, sosa, mango, apple. Mata, tipyu ka. Mata siya pikas meriketa la, kuluk na siya. Ono makadis ke pharmaceutical nge, kayan takta nge makuluk na ke manos. Which is in the system, so people in that category can get rich. Nara, kaslan kat, may fuelan kat kamangay, kataka soka kaya Revelation sapta singalal ko, pak mo Babylon, merchant Babylon, Fwackyuck siye, kan me pa, business na kawa felang Fwackyuck. Na eving kung business siya finan ko siya, ito la kolang, kuluk na ke kidney lasha, man kidney lasha mo tam siya lain me. Kung tala may siya kuluk na siya, kat nta nakakakin, men sisken na moul, temple siya nga kadin make money, merchant Babylon, Fwackyuck siya. Fwackyuck siya. This is very important. Kadin kalim gela, we are being poisoned. Kidney siya lang at la function. Zero function ay lataka liting. Panga placings lang God. Kalim, ikak na nga niye ka moul sila tiging interest nga. Yato lusom na lataka kaing. Elte sway na ka wheelchair. Elte sum na ka crutches nga. Ela taname. Elchuk God. Kastan God. Wangan masyaye mausimasing nga. El kayle manil promise mo lalala nga manak kaya matlas ko siya kaya kastan God matanda ka na kaya maulsing parang alaging mo kelta ka proy kaya will lan God na siya kadil akkeyala lenta ka na kaya kumni man na yok siya ba kaya can tree of life siya bang Pagkati na maul kin ka maul siya. Ifo, man kung nawanin ngon, kat asasin mungo na pay, mungo pay sin pagkatasas na kaya nga, kat sungi ki mungo ma katilaki finan ko siya. Cereal siya nga takta nga fa makuluk na pay. Suka siya nga el kulukliki cocaine, marijuana, addiction ng sismo, addiction ng alcoholic. Para dal nakite na dalita. Dal ke mit ngayon masyak, na dal makin mit penalalos ngayon ke pharmaceutical company ngayon. It's a world control. World Bank, ingin na sumekti fars micronesia, ko siya pe World Bank. World Bank, kuluk na dahil we control the merchant Babylon, si marchang from dinyak ke, may Fwackyuck singalal ko siya. Masih nga yok shupe kalim silan kat nga bay na news kadingen na unonin kof singa na ge kadin dia sharon rom singa kat kan liengen at the claims of it mengon lan kat wikat kadilash doros when kadena ma kadil singa ifa kain kuna yak in siti of course eternal state chapang when makuluge fish ba uchak na we Makuluk na kayo wala sum na gen si siya pasam from kinyak siya tanil show kaya sakta longo nga itak kaya sum na gya lalain for siya Fwackyuck longo siya fosal ko siya kalin niya eternal damnation siya sum Rome sakta on ko longo tolu which is of sin is death ni siya akliwo siya baka chumaningin nga lalain for siya
Trunlan God the lan lam eva on in siti yo. And with cleanse up lot eva cleanse up. At some this side note might gonna get cleanse up sing and by the God when they get me. Sham sing a lead core forcing and make or telling me. In the presence, Trunlan God, God there, Matayurun God. In that physical mode, but in spiritual, Elasharosh. In God in every single believer. Shilia kikengan God. Every sabta she was single tolushing alakos. Katnta sano eternal state shingan the rakta in a large in church, living God in God the Holy Spirit. Elashin God. If in God we got second line God. Romal course was tulmalal course if by some log. The one me siya kemasing. Nga sam nila makit nila mi siya. In fact na sintak na tukun lang singaw nga taka. Tukun lang singaw to foki. Ang asong niya 10 el sapta siya fos singaw liwat na 10 el siya. Give me 10 days. Tukun lang singaw. May kalan sapsangan liwat na wala atel 10 el maligina. May sayang. 10 el kawak todo distinguish themselves after 10 days. Natukun niya todo matal ta train up ng dalsunal Nebuchadnezzar kamaya lal kan wan met niya siya. Woin suwa. Aska. Malangkada. Unon siya nga. Aska. Malangkada. Akat magad matlal fumi. Akat din na mirroring. Praising si makadasum eternal praising. Kati lash ngena. Ngan kati na inkanem ke moul lash. Kati lash in God ngena matlal fumi. If a faculty na kanem ke moul lash. Yok na paesipe. If in kati shuste ke ngan God, kati ka niya na ke tokosalan God. Na reflection mga liyan machine nga fat na paila mga taga process taga non ka na ke mga taga na ke lal fu machine ni machine 2025 yes nga to na machine ta na man nganon kisensya ki wana pa pala ka test the spirit re-examine yourself liyan na paila kung misusta ke ngan ka ching te pangaliya ana lay shi ke pan na Yokaling or manasing may na panaw peliginang. Kapay na pala ka dito lang katilasing God, katasong na rol siya pel. Ay, katrala connection siya ng tari, pangan makatas kaya. Manutakyak siya ba ng tasano? Utakyak siya ba ng tasano ngayon na? Kuman lang ta siya tanil kiya pagkat farin niya ang ngaw lang siya. Ang ngaw tolu plus. Jij nou, even kom zo met 1959 na woord te kan. 1852 gospel sinan ko siya. Mana pa isa kat paus met klas ngayon ka, or manalan may. When she pel, wana force nga kalam niya, kata they shall see his face, and his name shall be on their foreheads. As for me, I shall be all your face in righteousness. In the presence of God. In the claims of it, palaka emoji nga even me, when ka disjusta kyangan God, katilashin God kay siya in that third person. Elikas ka din nila. Mason nila nga, we need to believe it. Akalam niya kagaya, kadin life niya, smash na life niya. Blessed are those who read it, life niya. Kat matlan kat, kat timalan fell, kat not na nagtokosay, tron man kat pasam from kanya. Ako man liya sam from lan wait mo, wait call ka, wait liya ta. Kapay tron man kat pasam from kanya. Kuman nga the man, tina sharon mo from lan wait nga. We're reflecting a new city, Jerusalem, Sasha. Crystal Sharon Room.
il ya pagkatash kam singing. Kaya som na kemeto, di me kos fosal ko na blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ngakom, katita na pala katilashin God, manilikas na siya Genesis na Revelation, kat long from land God through Genesis na Revelation. Kaya in the presence of God one day, get thrown siya na from kunya. Kaya well siya pel. Thrown land God elan lam efa on in siti, might cleanse up lan efa cleanse up. Siya son tolulu. Beloved, we are God's children now, and what will be as not yet appear, but we know that when he appears, we shall be like him, because we shall see him as he is. Long masingan. Long masingan. Katafali as he is. Inel va be on their forehead. Katsum na ke Revelation singalag foshin na bangan. Simle. Revelation singalag Fwackyuck singalag foshi. Nakatsum ta me akshafie. Efatie. Long marching. Efatie sifil arfong. Elo sefatie in na kalmen lam ka kalmen fat. Mayin lem ka de lefahlo lalos. Elo sifal lemi wena. Toko siya nito mapatpa. She'd ba nakalwini? Utakyak siya ba katantasano? Siya tesungan saptakos for singal dolin ni singalalakos. Siya koran singal megos for slamal na galamalakos. Son sapta singalakos for sinagatoli. Akalami ke son mo, ela so mako infacl lomsin papatame lefahlo. Utakyak siya ba katantasano? Kaya katsano, kat persevere, remain as Christian, kat in proclaim boldly the gospel of Jesus Christ. Pangakar commission siya. Nakatikay na ra evin nganlan ka te arshin ka. Na kung kaya na ra mo ngan arshin kom, kalem ke ork malom mo. Akfal makin. Kung tinali wala na siya kung get under and just go push. Unonin ko siya te witu nasom. One retirement ke ma siya. In other words, there's no retirement on this. It's eternal. Nara, fingatli na ke yes, the fact mo in the presence of God, wangin la in kalem, when kalem si fan nakatli na ke transfiguration si ma na ke glorified body si pa na la manolek le me snow matal charm one of fat bakit natasanon si kyago mi siya lalalfungi mo lalalfungi as we are taken away. Talakyak si tikin tres kalakalam we will instantaneously glorified. Mano siyan ngon si masuman run katari kaya may siya kung ni glorified may mo lalalfungi glorified so nang kasaw unonin kof si masam from niya kaya kasapta si for shimit ngan taga na fon la. Etila blood. Angan man kat pa. Manakil. Glory siya. Kat matasano glorification siya. Mohol siya larsing yan nga we are being set aside, being sanctified. Actually siya being mold, shaped na kay image lang kat katin fit that eternal state. Pangamasing nga nakataga obedience na kaya long cast nan kat obedience na ke kada siya sa kengan kada tla we malan fela kada we malan kat magayin na lakat mi siya lalfingi kagat mo lalfingi glorification siya batang tasano so therefore kat mirror mapita much mo nga machisya final fact suffering ko I siya suffer manifo may bangat matake sinful nature siya mga panataka ko siya kat nga soft nga tribulation mini tribulation nga taga week wanan sukat na kyamasing nga katangyak la tayo masing the battle is won when it rose from the dead on the third day
Matching akum inaringina faithfully walk with Jesus, Son of Lord. Galim chigat lienge, ekat sifen, kat matawe. Choose him sasha, siti sasha, kashao sasha, fella sasha. Tok ma pat. Skin unkamashing and if in pakum non kalin, nagawa shish like kum siyanam where Jesus is right now. Jesus is sitting at the right hand of God Father. From then, ye shall come to judge the quick and the dead. Kafatolu badan tasang ukrapalin nan ka aktak. Aktak luoyen, eternal state in glory with Jesus Christ, eternal state in damnation. Well, tracken, peace, and the false prophet. Prophet lala, we lupuven, nakay washita fatolu, we met the lalalfungi, wana lisia kike, Fwackyuck mongol chia fosal ko shakalim me. Met siyang tot, met nut, met songli ki lalalfungi, met kikia, met pushabas kan, mangan chim na kaya masingan. Nangakom siya molingan ka mol siya ngayon. Pange makunesh. Tigin tres kalil sam kin me. Crown of me glory siya. Malime ko siya sam kin. Bakit elosyak mo lash ke fella siya na kaya. Malagawa fella nga. Tuy. May kumispel nung konorit manasin may. Fingom siya na rin manasin may tingin na. Siyang inaksiwa siya may. Kami ang sunay siya gangan. That's it. Paano nga? Kung te na liye masing man med, kung te na sukyas lang ka. Kapang yung non-kof siya nga. Ngan ka dinan ka, elikas ka din fast na kaya kuklad. May tayo fa kumpulu, kaya lalarek siwas, may mo. Te pangan. Eltakan mo likat la. Mo siya nga yok siya digin mga kikiyap lang mat nga. Sam well lan mat nga. Fashion lan mat nga, ritma lan mat nga. Mo la siya ba't focus na kaya. Na vinci pe kalman e vingom na maui. Mana pa siya nam shifta kaya ngan ka. E kalim kaya o yelom may sikya kaya non mega. Kumalle siyang singkat. Akflat siya kadar ako may kaksakin ka. Kutte fat tening kanjimatli kaya Christmas to ni siya flat siya rekosay. Ngawi Christmas siya nga. Fast sasa wanay may try ma. Mana pa siya kad aske glory siya lan ka. Nga jisusta kaya ngan ka. Akkeyala klok ma. May sange somne overflow by manchin may pamang manchin God. Pia kaya. Are we living this life to glorify God? Kamana ka din na self-glory. We need to wake up right now. Kat kulo man lap kaksakin God kaya may kaya lang eh. Wana pen lagay wa tingin tres ka leta ka. Punchline niya matching in sipa na. Taga phone niya la matching na litunga. Me eskel sapang al eat course. Fossin na kaya we fossin al lupa de taga ikoy dito. At kulo man lap kartlan man lagay wa tingin tres ka namnas. Kada phone at pala no. Well, kulo malem singat ngan al lamat wiers ngayon ka infacl singat kel lemistilipan. Luti na powerful si malu si na sisken message ngayon niki ikapsheng pa naki oye pa masang akulu ki temple singa. Ingain naka pa ni akkalemila may nga patatyang pa naki oye singa ba si spera usi conviction lock naki mga askem singa na matlala koste ni na insun ka na oye silak nga pa kos ka na smakle. Makulon singat ki me lutina wo si mga tips sila ki saptalong luwo singa. Nakalalem ni Stelipan na ilagala na ikoy kalem na siya skaywa ki kalmen malutut singa ki tree of life ka fin na ki unonin ko singa na usi application na kiyan. Awelal pe ke faxilal ki matsima eltram ganda ki pesina USTA nga taga main tangbang ka strong island
met na fukuko bagat pinen ko sai. Ja teekat kemanos met matalas nge shuflas met nge. Na panangara ki pangat temple si mga kumusmisenge ya. Temple si Jerusalem kana usyak lagi 70 AD. Dugun lemel misya so na sudam sayak temple singe. Nga kung ba temple singe misinge panangara sham pe mataka ke maliti singe ya pa. Nga kung pinatakle mas na seklan sa bakata. Nga ni kan lakom na wipalang ngal ke munum sige nara urek maloma. Nga palakan lala na upe masinget. Naraki takalal tamal lipa na ilta ka sham pe na ke nourishment. Nourishment singe ta ka ke unonin kof singe. Masikom. Nangan wala ke luti silal malakale minge. Jerusalem sa asya si Fwackyuck long lu fasin kilmi ko sham ko nge. Laga na perfect garden si. Napafakla heaven will be heaven. Kashaw ke jipen Jesus Christ. Na ana ki faksila kim dawa kya in we be fakla lemis lipan. Nga ko mengan kin kipel si magat kain ngaitang nalikat welal in his midst. Nakat folok na niki oya si ma fahko tenay kekla na sil Moses. Len gan liye kat ki katil pang nola. Fahko lina gaban mengon. Namayen mana ki sapalong luosing mana ki pel si ma fay kekla na sin the redeem in kain me ocean in wela liya ke eternity. Nara ki kat sham ke New Jerusalem singe perfect city singe a perfect garden sibe. Para kapsa nigi garden of Eden masima reklala na womet ligi fall of man singe. Unique city singe. City sibe nang ibata ka shaman ke maluti siya kaya. Wafakla engali siya city matal Jerusalem sa siya. O eto iliki ka siya yurin katme. Nawiyak la dario na siya matan ako lan osyo na sinmugul tamuel kipelin merata. Nara sham kunyak na ke most holy place singe. Nanain soko maanain second la ka preach siya na ke and na sacred singe. Nara taka na si community la nourishment si ma sham kunyak ngayon pataka kataka ramane kaya ke fwackyuck kaya. Temple singe New Jerusalem will be like a perfect garden. Napasi sa nga taka sham kun na ke imagery singe ke Genesis sapta si luwa siya tamaliban nila ka caption na ke Ezekiel ang ngalit kos fwackyuck na ke singa luwa singa. Inakataya na si kumla wangan si makat papal fakip payapala etafung le. Nara kita ka malutut mising yata na ito kay kesa ka sapta longolu fwackyuck inakkalim yela ngako nourishment lakom emata ka yurin katme pa fwackyuck akataya kengat. Fakla alipuven siya oya pa fakak na sikinfel lan kovin moul siya sarom romana crystales soror maligitron lan God elan lam sororla lik infulwen inkanek lulap in siti siya Sahk In Moul-Fwackyuk lefahlo siya fahko singoul yesi belchiki malem si shakyan saksuko inge akkeyala maslan mutunfacl na paral ta ka sham kun na ki river of living water. Masingan bakat ta yaki pa Genesis 2 singoul. Infacl soko sororin iten ak sororye mese ke akkeyala and iten singalik na infacl akus. Mama shaman yak nge akkeyala me
Vel soko na sparkling like a crystal. Kaya kataya kaya nga alena anayin katngetang di alena mas ka mo kay fun na masamang ganyak nga. Wang mi siya kay garden siya nga. Eternal life mo kay fun na. Guarantee kila lemin mo tafin tron lala. Nara matanpo singalu kaya nga rekla kay pearl singalu. Kasi rekla kay kasi pearl. Inkanek lang siti siya rekla kay coal na pay. Siya kyalem anak class nesnes. Masih nga akkeyala mina siya ki masih trasa mani akkeyala. Wangen ngalwe. Sonun na mata siya iyakle. Wangen mi siya asur tangkayok aswe. Pangalapan, wala nga si masamsam kunya ka. Nara masih ma tipin laga kaptali ki garden of Eden kaleta mi fe. Patamli lipan el kakatay na siya misingin eh. Kisapta longol nuosing eh. Inala na kalem na siya. Nara oya siya masikyang sil Moses ma tikan niya kata pa iyak kay lemiyak el taka Fwackyuck siya sifena el Fwackyuck meto sapta limikor fosal ko la in siya na silos siya nas in sielos talos falikat ngali si kamen martagangan samsam kun ke leshik alle ye man leshik ya na upe nakatsungan rekesh na panengara nga kumin li na paila oya si maita ka masamsam kunyak ki unonin ko fsinge fishin si maita kyang nasil esikiel nge sak nge bakapak sisken nge inda kala mana kay wang pacl lang molyak finne na ke masyun tet singe para son el Fwackyuck saptait kos fastol ngo ditkos nga tol ngo lalgo siya God in Christ, who is the water of life. Unonin ko min moul siya bangan. Patamal lipan nila siya from kaya. Constant stream of blessing, refreshment na sinmeta si bangan. Nalta ko ki infulwen na main city yan na elkan som na yun na kewa. Naragigata ka siya from ki Sahk In Moul-Fwackyuk Tree of Life sa kong Pashamanya ki Genesis saptalu siya pa tamlalipan il takakataya ki Ezekiel saptangal itkor singoul bakla kanin siyak na kewa mas fahko ke fakapak penfela kewa siya ke o evatien na uli fahko ke o evatien na wangen le fahko ke malem na kewa moyen siyaking akkeyala ki kofma sororla ligitembala. Saka eva oswe fahko may mango shake rik makunya inakay maslan maita. Naratukun eta mi orela oye milos patatle ke lulele daligi garden nara they were forbidden to eat from the tree. Mayne po, paano tamalilipan ito ka Fwackyuck? Masima Savior ki mayen sakit Jesus Christ pa eta ka infacl na nakmanas na ki makuluklasyo. Nara, ki katramram ki churuli silem sa asasing kat finaknas na siyak na ki atonement si mga samuhan beki lifti ka singalit kors wa singoul siya there will be no evil or sin in the New Jerusalem. Metlalal fung inakewa pel singen evakain mo ke saksung mayen makuluko el kanaw shakle elan ki control ki eternity ki security lan God. Nara pataka akademiyakla saksung el kap siske isus fahko ke malem na kewa. Nara katsamsam ki
Saksugumata card of kipellal eta mive. Mashamanyak ke Genesis tolifos. Longol ke longol ako siya. Pangan pelsi mata. Shamanyak masapayak leta me ifliki inimeshe. Maki madal rela. Na inge na kikataka ke sapta longol luo ke revelation na. Sahk In Moul-Fwackyuk nga inge na available for everyone. Fresh fruit pagkat siyang benge. Napangan kasi pesing and para wangan kate na makatel sil ngay evakkan ko na yakyak in siti. Tromlan kat elan lam eva on in siti and with kalensa plal eva kalensa ba. Kalmeyan pa sil nga si ma aski tawa kya ingin na wangan le sil nga singan. Katali sil nga singan ni kasapta do for single ke Genesis for single language ke single course. Nara dakana sikom kadin diela wangen makadel fakla ke matawakia etafungle. Nara in tawo supon vaksilal tamalipan nge katapel ko sinapay makuluko. Napanangara Elsa Paema when kulo si fun na nadal ngayon the refers siya mama etam si mida kanaus lang Jesus Christ mga fun na pa rightful response na ki oyema me pisapas taligikat nge parang ako minan rela kapastas sa sila kadinorela maulin kalan sa plasya na sila na inkanek si mga kumkano si honor na singkat si ngayon pa akademia polilfak na si kuma kimaing matliliyalala kisipin pa ako tanalaplan kat na sish makafisiwos kosinis ko siyang si fena na singkat o na si may kasi maul matal mayakin si woyel pahingi oyen alupaye mafalko sinara Ngama pet pas nga ko mata lomalua lang siyong unge ganon sugonge. Pahingi alupayela ka. The alu na payla kuma pa oya sima tamle lipan siyam kaya nga. Ipremel lekasya ka na lang Isaac no matter what. Nangako min siya na taka kasyakan ka tiyang ana may kasya moul matal siya na singkat. Pangan masyakin siya woyel. Na kiwaya singan, nafakat kandi katlasha. Elo siya fali matal, enin kat, eva simde imtoncholos. Promise na yok si bang na sikum kadineta, kadin kain mawi, utyak na ki New Holy of Holies, in some communion you're in God. Napay na nga masima, Samandya ki Exodus tolngol tolung Moses yelte na layak lalendi ngaitang nalimtan kat pasamandya pe chonel ta kasaman ki chon sisken like ko sila wan si met nalikat wan si fan na natal chona kat mata sisken baba pel na kewa il parole na fahko akkeyala na sinmaita na panangara Aleyok si pena si kung ako minan ka masi malem infacl nga si pena fa pana kita malipa infacl in sewo wolo siya na sta sin cielos dahil Fwackyuck lem ka dilan kalang epakoten na siwos lem ka dilan ngeti na fowos kilang si shoot mista na siwos maluto tala taga yok na si kumin kasi yakom in kasi kat la Shaflaya, we will reign with our God. Palta ko akkelimin na ki fax shafla silal gengen. Efatie si vilas fong, ilo si fatie ni na kalim lam. Matan pot lan siti singe efai kek pel na kewa. Efatie na kaul mayen wangen fongwe. Tiena inayak fat ka malem in tolek sitia. Mayen wala na lang kat patole ko, elamel kalim. Shulpa na ges magandya kat, kikalang bakotan silang kat na siya ngayon.
Nara Paul fakpanasishmo kat fin kaya feng in matain kat fa oye pe wela lemi kat fin lafakonal. Kulanshin kat kemalutut wuma tam lipanil taga inkain akkeyala og finni nage fakshafta singen kat fa oye pe wela lemi kat fin lafakonal ele fa oye pe lafakin kat. Na panang ara katta ka Fwackyuck tamlipan sham ke taifuro si taifuro si ke taifuro lime korsken pa si ngakom eudaka taifuro ke katangla meshof na sikom si taifuro ngan matlutia as opina yoksina sin matlutima te sangeng to din Fwackyuck maswas pailan gata Kushay online ministry makataga kaya kataga hakikati kadin kataga peel the layers kadin kalila me Fwackyuck Genesis eke puksha eke Ezekiel Isaiah Zechariah Akkeyala somnike Revelation na kadin kan string it together kadin kan usima phone sina siwos inash shipping Daga lupsa kaslan gata when the information bange mausin na ke moulakuma nanganak safi ke facilal ke masing askenge ngaluti gastan gat ngayon ng ngata wikasin kol sipel na siyaula ka den aloing na ke ngana fashnan ke fashning nga masi kapta penay hospital ak fashi wala tamlipan tamil shirle so Pelse mga masek na dalila oye maday kasin siya kimasla ko mo mga Fwackyuck ka na dem daw kin pay attention madal forskala pa naging forskala men papa si finwangin lain siya usi kaspen siya usi ngan election pa na ikle security ne ke just being protection in our papas in Jersey, mana yoksi. Na ilos forskala. Forskala pe. Na forskala si lakni ki nga siyam ng makuluke. Na siyam logos mataka pe nag-electric mangan. Askanin maluosi. Si bang me judgment. Na ara kata siskat. Den na ale decipher wo meto saptay kerfos sinagelimekos. Asen silan maitan gata na norela at a poesi in kapun po ita matwiel. Kalman sina na tayo kanyan buong ko si infalkom. Ngayon masikatas keng as oyen worship si makalimik kaya ay siya saptaon ko fastolu. Matal. Na Fwackyuck ako fasal ko siya na Fwackyuck matal. Fwackyuck nistalipan ng anwita antropola. Anay na taikla karangan yan temple siya nga sis. Nakakadfak na sila mga pasyesin matma. Aroya siya nga napangapatatyang nage. Shun mas na kayo. When fact siye, koren singal siye. Fastol ngulan la. Katasish mais kafasilan lem, munun lem, communion singa A communion ba kumbong Fwackyuck nga. Katarana lang sila sa timalan ka ata. Akatina kinsay kat. Nara katasish mas. Katami siya patari. Na finmas la ko kimalungal to la sa tamalipan nga siya wisdom ngali mamatwiyak matlilala orela tafong lagi kalansap siya nga nangatew ko nara in the last 40 years ngakan siyam ke nga yes nga lime ko sa kaligyan ko siya na punpe napangata ni ngayon mo lang ko sila mising iyan. Nangakain,
Lupsha mamasikya kusha in the last 40 years. Aspect critical thinking laging kisinsiyakin la mesikaliye lututsi wota. Fin pae mautakain tawi shopon orek malangata. Akisinsiyakin. Nangalipsha mamit matalas ng fahko. Katama pangyak fak katama sowema orek maukunyakle. Asyuk pelay fo kamitsima simus Bible singa simus nitari na kunla matal. Akisinsiyak pegimangan life fo. Nangali nagki fahko nanjes ko siya. Lula si lilangi. Maya ikngan. Maya kemurina si lilawi. Natekang fok-fok. Kanin mga. Maya tongan. Maya insingi. Toto nagisurape. Talik natas. Ngit. Amalipan siya mga American. Yang ngayon mo singi farngalik pe faslasyo. Anong kulukle o yes. Ro kikataga ni ki pelsingi akkeyala mila dukun ka chikosyok lagi 1945 niki 1985 yang ngaul si bangen. Musi ko madali ke yang ngaul. Papasikop tikin el kafana ko siya 1980 yang ngaul luo el karangan kat el masek misa Sacramento. Papayos yang ngaul. Samsam laka amdang yang alimekospe ngaliek lalanen ngaya. Nara 2025 misinge yal nga ulle katnda yepun merki. Te wolen gene ka kuluklal kimeta. Politician lash misinge nge rek malal dalamana na sildal. Matlash ki alu ang misinge ngani kin la shikla kilen yalos ki alu adela taka na ki political arena ang siya molikat leo. Siya taka fakak masiwas pailan gata misinge. Siya taka pekin malutut ng fak na sinmadan mauleo. Narakat kinikanin program siya to make us relevant. Kaya nakatin shulpe re-examine direction kimalan gata. Nakatlang siya being a politician, a lawmaker. Katera fa kaya man pacl fact mo may tusmay na in Cortland met peken. Pacl fact pe mo don't serve two master. Kung te can serve God and Mammon. Teka. Kaya naka-election ni shulpe na nankala. Kakadini naka-dinsyun ka no yes sila digin traskal nga in pacl lulap ka nin mi siya valiyak mga yang nga na pakantin met kat kuswala ko flight awile. Men kat makuluk mulal dala. Siya kata. Siya ramang chairman ng church lasha. El pa mulikat leo. Shakel pa sororla fin shaksing siya ramang who's responsible? Shakel siya. El lamang Nakatagarik malangata. Tuyak na fakla ka siluo. Yang ama kalem dari malutuda. Baila kalem. Evin kalem kung tayo mata. Kumista pelan mit. Panalal fako. Mo. Malan kata fako ingi. Tipailal fako. Malan kat fako ingi. Katinin na katin shulpa syuk. Lapayin na payin. Kati sustengan, kakatayan na Nicotimas, maegin mat sa matsi, at akap kalos meron Jesus, in have a conversation, may nga ka naratangan kay naismul mabatbat. Mayen, fin ni mat kashap merking dahil kung na Steve Chop, for example, marala iPhone el makilmas nga la, el tikan sapsimuetan chiya ng ngalkel. Kilkasya pelkan sa pwedeng trifla, linkan na masing-masing Alngit laliki pelsi male tulay yung tankata. Solomon ilvak mo vanity is vanity. Mapangol dam lilipan ng dagalan nutikat. Mayen, makonekta na
el te kapalissimang. El sis la pella lam ta sta tiki kaslan kat. El challenge ya pel na kewa. El lutia pel na kewa. Men bana nga rik malala. Ta pero rit Bible pro. El lutia kan sunna shida la rik masing nga. Nga shida la ne pangasyun mga syun. Na pangayas maklang along yaw shas ko pa sin na niya. Magang sinaliktik nga dan kaya ka don't go there. You don't want to go there. Akulon sin kat ke pakoten lalal molial. Nara kikat ka nagisapta lang uliop. Sapta siya flashy pang. Fin nga ako uti na utyak la maluo. Tangon may astitulas. Kat risk. Kung vinyang nga ulson na utyak nakikalansa pa. Kung risk life moment. Men taliknin kat nga pakafak wali yan may siya yang nga ul. Siken utyak na fenolea. Son na kunak misle. Katinan na katin falok na yurin kat. Whether you want to hear it or not, tamlalipan in fact piya nga, kumeta la siya lemkat. Whether you want to hear it or not. Nara, practice na kayo ang makadita mo, temak kimalan kata, ini na katinta ka, expose siya. Expose siya lila, mga malan kat ka, manayin sang, ara kadin feel relevant. Man kung finara malan kata, mo siya saksing lom, fast gun lem. Kume, tem, ilyakin met fineunikawi, kumet ilyakin met fin tilkomyak, ka fakkom guluk, man kumetala ashlenen ka siya, asho pinasin. Kulo malan sinkat ke, makanta ka utela, mansik naman nga pakom ta, oye makatarama, temalan ka at agata ka fakla mamalan ka at kusyela met isla walal dalal kiyaluwa. Kamasimat lemen fak nga, insewo no siya nas in cielos, talos Fwackyuck. Tamalipan klamala belang aflag na room. Katal, kung ko na malap ti interest ka, kulo malap ki Akkeyuk yan passage singan, Fwackyuck nung lufosing na gilmegor, na wipe makumli relevance na ke moulas may kusayan misingin. Alla kya siyang napay, nga kulo malap na singkat kaya may kyak na syungan, kunta ka pa na fact as is, wala ma palalong molong Fwackyuck na makatiligas na syungan. Na matlas ko siya panga masikyak na siya di interest kalingel, bangon niya, ngan gel bangon niya, may matching nga panga, lalal ko mo, yok siya, payment. Inge na, karin fact at kaslan God, confront is sin lan fella siya nga, tamay tayong for lao liya, isus lagyan lan God. Paano nga? Panga masingin na nga. Therefore, samsam ganyan, panga siya, nga tesit pa nga lima, o yalan fella. Usal tamtay kenye, kepen na Charlie, piya nga, panga, okay, lan ito tapet, tantras kukok siya pala. Mawun sila medang arat manasingwet, tekat. Ingin na nga suy kaksakin ka taligas na nga nala siya masyasin ka siya, ingin na, mawun la ka mansing ka, dinin na. Even mga taga in akin siya, may ita, na nga na sit my tail down. When, even nga taga force kakin mamaitan ka kay ka, tingan baw siya. Nara, lakum lang siya long, ingin na katil long siya long, pangatuan saklak. Hingan na tingin bangon niya. At nga ngadiin na pa kaya may kyak na siya niya. Yung pas na tingin mo may siya pa nga laki kung taga samsam. Pagkwas ko sa ngayon mo. Pasit lang yun. Zero functionality kit nila. Wala taga samsam tamad na kukusin siya. Nangalalak niyo mo pang naman siya. We're just looking at the claims of the flourishing in at the moment that like in siya ko sa maka sile mo tayo, sule, welcome mo tayo taga natin. May katyo, ba't nagawan mo tayo? Pati siya, kewan ka ka pang, ba't nagawan mo? May katong siya, so video ko mo dyan. Ito lang kasi, may ulit mo lang. Ito yung pingoy,
Kecil na rin pa pa. Kecil na morning. Ano, pension eh. At ito, actually, digin. Nagadakali eh. Nausot Ay, ka mo. Eh? tagali nga nagalen matlash nga Ay, nga ako may tagakatakilin matlash nga na sa proil. Kung nga kailang malap yung mga kayo. akalen ko was matagang Kaya? namdali siya na kung malap kita kaluman mga si mga faka trees. Trees. Enta sa angon niya nga sige mo manugnugin mo tayo men nga kanararek malan mo tayo mukul ki nga sige siya kain si kumra skandop Siya niya nga tamensi. skandop ki kung di nuknugay ke wangan machine insini no umit nda tao kada syuk nuknuglash nga daan ke pangan puwesi mat tamdali siya na bangon niya ke well tamdal stinsan mo ke klomalap ke ashloman pe Malap. akkeyala kaywa first patagang ingashikat first tu si matramram ke abangan klomalap kapsa na ke genesis mga katramram kin ke genesis longolung papanay ke si saklo revelation longolung papanay ke genesis si luong wala na upele precision silan malan katni metol me korsyo chamram ke abangan na amalivan ko vayrong ya emos me ko or emos mga chamram kin nage plumb line Wow. well Malap na juice. Irene balik lumalap Na Irene. Irene balik kata mga kata ko na klapie practice na pa mapiplikal madepiplikal mising ya Kulo. ne fakta siya flaya ta cult si bakatash kaya katikin nangan lumalap masing mana simdam lipan nakay kumki samram lomki kumliet tight si kumramram ke nga mga usyash ke Kumbali tiyo. ma denga papalang baldi ka ta Kulo. ang Daniel sapta si singoul luo elefak na sel skikat kilan singoul usya na jakat kain gang ako kadinim kumpinsi ko tayo Taktama. bangan kumpinsi ko tayo kumin askem daw agingin na sikilan singoul singan bangan pukunjak kof insang refers siya makumaski Bible biblical base masingan wangan. Paano di matashing eh? Başka sige pa pala recipe sige kadinan ko na çiğ kang aro ale we'll dig to it başta met lan singaul singa pang ata rek makin ki at pupuntahan ki kama tikon nan singaul nga defugil ki hospital na wina maki masing na masi ta malibal samram ki apang inge na Kulo. Yo, champion go. Champs ko mamata imita bang. Wow. Lumalap damdal siya na ke indirection lumwe. Magim daw kaya na Marciano aluk. Well, lumalap peki me infacl lumwe. Kulo aksin gat ki mulak. Kulo ke mulut wo. Tao yakin wilut tikat ke sette. Lumalap dam fakle be sette. Sette lak damlipan meta. Pero lakat kang dinin lakaksin ya. Yan na upe. Hangover. Namla. Manin simin lak ni mendalik na dash nga kat bangan katale. Dakam da kongok oksikla memngo. Siya na eh. Siya kata. What a life kaksakin kat game tiginis yuli euro. Kulo tiginis. Mga shumani kumdara bangan. Oye mga patatyang nagya. Tamdal pet Osi Thompson. Good to see you. Lumalap kinagaan. Masing man si Deliciana. Kaya, namdal kinye kanilas Tennessee. Lumalap. Katale, kita per about Lusan. Tennessee. Okay. Lumalap. Na mapero namdal Deliciana. Deliciana ngalle. Indirecting. Happy birthday. Lumalap. Pamay mityo doon na siyum. Dahil kenyakan Kulo wala. Happy birthday. Chem lang
tigin makil kulamalap ki Mekin. na tigin McKenstenita from Indiana, I believe. Indiana. Got a sermon na tayo siya na in Washington. Na win siya wuke. Matlash nga kayo. Kulamalap ng Luciana. Tignis Yuli. Kulamalap. Tikin Paulin Jack. Meto singalay ko stolu. Lipat ka din take notes ki masingan pe. Kulamalap. Kulamalap. Na email bayu. Tiwope. Email ta. Bangan suflakom ki rotomape. Okay. Lambert Jackson. Kulamalap. And like Lamalap. Nandal siya. Client. Maglain kong bagi Arsloman. Tigin ballin Jack. Na. Lanay pe banget. Nandal fulain. Kay Ves. Fulain. Apenda kayo ang aliyagin nandal si Bewiash. Kasi ang kumiyak na malipan. Bakong fakla tayo piya nga. Kung saan nakakla. Tantras kong din. Lamalap. Right? Bangay may pata ka. Wikat. Ke tagalilash ke shabashek pa siya. Yaslan mit madalash nga dala sa Sahk In Moul-Fwackyuk. Natiging asang damalipan ng kali ke prayangan. Fak silak piya nga nagi. Akesha isi nga nagi. Matsibuyas fingat li malaman. Lefahlo. James de Megor. Fasingal yan ke langol. Vak mo. Matlalal pong iwiyak. Sisi was infacl inkanek paye. Si pesu was civil falokonalma. Sam na masingi. Katena may siya falokon masimit kuluk ligita fong lelal. El mola langanin mat kuluk siya likimi siya. Erata inas na nakmunas ki makuluk pespes. How wonderful is that? Masingin wikat kashikat. Man we befak kulamalap kita kalawasan. Kaksakin kat ki malutut wowo. Kita malipan ng taga-pledge ka di ki malututa. Masang nan kaliya. Men malutiyay takang masil. Dalan kashikat pe. Send us ki prayers. We are altar call lalo. Malipan, pela, agakin na siya. Well, tiging gumpa kulamalap. Kulo na malap. Kaya mana kayo makum taga akkeyala kay simet lalfungi. Men nagawalash ko siya, kat kulo malap ke Arsloma, kat kulo na malap ke, kung sumasla po kaya sin kasha, met nagawape ke pelching. Inoy lang silang gat, kaya tagal dito. Taka, ikwaya, me, eske lang alit ko, foshin na kaya, na we foshin aluan. Taka resum na kaya proy ke pelching, met tigi ben na, why na tigin tres ka lakalam yung gat, infacl, we metalad na, we aske ko siya online ministry. Mam take background ma aspe nge na ngayon. In fact, matlas na kakusay. Nakato ko siya ising. Kanigin mo. Nakadalak kalim yung masing. Sampram kinyak kasing lalal fung ni kaya gospel lalson pel siyo fukata. Nakati lalal fung lalip pram. Make him righteous. Justify him as many Buddhist faith in God. Nakati ta masing. Apoli la kalam mo pe jina mo chefulaw yak lal fung ingon man kat ilyak pangan. Mas manain sikyak ingin na kemo singe. Mene fokat nta sano utak yakshi. Aproy kata proy kini. Me uskat fashion ginoy lang silang kat kataga we ko was dito. Utak yakshi nga isus ta kang nan kat. Ena sikyak mas nga metiga utak yakshi. Now, if you continue your relationship with God, remain as Christian, proclaim gospel siya. Uproy siya kadarang. Katlan wikat na kadines mo na kaya Great Commission siya. Katin faculty na faculty. Ewan ang nula kaya mga siya, may unoning kof siya wikat, non kat wikat. Ewan ang totoo laki. May katliye, en na shafle si tikin tres kalit kakatiya. Fwackyuck mo luo fosi na gelmekos. Siti shafle siya pakat akot na kaya. Wana lakal na mepel na katiyan ko siya. Amasasya.
Shafla Kashal Sasha, Fellow Sasha, Jerusalem Sasha. With that, Namanas Mitlash, at Broile, Fwackyuck, the Belching. Babagadalle Shu Kakshakan Gum Gemana Kayo. Gas Mo Lumas, the girl Bagao she, some line, Akkeyala Kashi, Akes Makinyakat, the Gadin two Nako. Killa life in Lush. Et all that Jesus lefahlo. Wangin mo dito. Nar belching nga din alit tuya na kalain sapi ko infacl cash mo loan. Tamay da inta na kem kanigin mo so ko fan na makumeshi ke wan na tum Jesus Christ. Na manas papa particular sa asin pong ak frisha siya na gawa ko siya ke belching nga din shukom. Metti ki man gawa is mo mapatpatsin. Langkalang bakit yoklom, we siya lang ngan mataling we got Fwackyuck the kanake ako wala na lum makumesid pa na shares inoy lang siya lum the kailan dito. But boy kaksakin kong boy kenen chis siya lang lash. Amen. Amen. Fwackyuck.